suratul maun makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dali araita ene ayali alladhi oɗo allahjo yukaddibu afwan alladhi oɗo neɗɗo yukaddibu mono fenna ayali oɗo neɗɗo mono fenna biddin ñalande joddi kuuɗe wiya ɗum ala darngal ko fenande. Kadhalika alladhi ko wono yadu'ul yatima mono jonnitira jawdi al yatima ɓen no sattiri ko wi jaɓuɗo ko bammaji teromo jonnitamo o wawa yangade o wata wanda ko ɗon gikku makko. Wala yahuddu haɓɓita noki kadi o lerɗina o haccaka ala ta'amil miskina ñammingo miskinaɓe. Waylun bone waɗani lil musallina wonande juulinkino toɓɓe ndey mo juula yo juulu taw juulu fi ɓayi yimɓe ɓenno ɗon. Alladina ɓe humɓe kañum an solatim ga e julɗe maɓɓe ɗen sawuna ɓe welsidi kamɓe tuba ɓututum ɓe juulata ɓe juuli ko si woɓɓe no ɗon ɓe juulinkino. Alladina ɓe humɓe kañum yura'una ɓe yi'ino ko yingo ɓe juulita bone woɗani ɓen nani natere ma noon mo juulata fi on. O yamna unal ma ona hiɓe haɗo hiɓe salo kadi luɓugol wallitorkoy luɓelan ɗo kuyeru mi mara luɓelan keru mi mara hokkelan inite mi mara kamɓe ko no hiɓe salo luɓude harale hiɓe mari si tawi ni a mara a nataɗo maɗa andi luɓotoɗon artirta haray ɗon kadi ala bakkat kono ko wopi ɗum haray ɗamari